Koliko koštaju usluge naše advokatske firme vezano za auto udese? Zdravo, ja sam Nedim Ramić, advokat za auto udese ovdje u St. Louis, Missouriju i često dobijem ovo pitanje koje me zapravo čudi, međutim kada malo dublje razmislim o tome jeste da većina naših klijenata kada nas kontaktira vezano za auto udes nisu nikada angažovali advokata i nemaju pojma koliko će to ih koštati, jel? Odgovor je veoma jednostavan. Znači, mi ne naplaćujemo ništa od klijenata vezano za slučajeve auto udesa. Što god da dobijemo od auto osiguranja na kraju slučaja, mi zadržimo 1% od tog dobitka. Šta to znači za naše klijente? To znači da nećemo vas nikada pitati da platite za neke troškove vezane za auto udes, bilo to za naše advokatske troškove ili troškove vezane gdje mi moramo nešto platiti. Sve to mi snosimo i na kraju slučaja kada dobijemo nešto od osiguranja mi zadržajemo taj procenat. Jel? Šta to znači također za klijente jeste da dosta više osoba ima pravo da iskoristi ovaj sistem, pravni sistem ovdje u Americi, jer kada bi svi morali da plaćaju svoje advokatske troškove ovih slučajeva iz džepa koji nekada mogu da budu 5, 10, 15, 20, pa do $100,000, jeli? Većina nas nema tog novca da investira u nešto gdje nije 100% da će dobiti nešto nazad od toga. Tako da naša firma, ako vidi da ima tu neki slučaj gdje možemo nešto da dobijemo na kraju svega toga, investiramo novac, investiramo vrijeme i što god da dobijemo od osiguranja mi zadržajemo neku procentažu. Jel? Znači, nema nikakvog rizika za klijente i zato mi ovdje nudimo besplatnu konsultaciju vezano za auto udese i ako imate bilo kakvih pitanja vezano za isto, nazovite nas na 314 352 6800. Hvala i prijatno.